uyu mugoroba iri joro ryo ku itariki 23 Gicurasi umwaka w'ibihumbi 2026 ni ijoro rigaragayemo ibitero bikomeye cyane, ni igicamunsi cy'ibitero bikaze ku mutwe wa M23 mu gace ka Kinigi ndetse n'agace ka Cugi byongeye kuburi ibitero bikaze. Indege zo mu bwoko bwa Cat-6 zongeye kurasa ibisasu bikomeye cyane mu mihana ikikije agace ka Rubaya, ndetse imirwano yongeye kubura mu gace ka Kinigi. Ni nyuma y'uko M23 mu minsi ishize igera kuri 2 yigaruriye imidugudu igera ku 8 yari yarambuwe n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa. Ni imirwano kandi yongeye kumvikanamo intwaro zikaze, ndetse amakuru menshi cyane aravuga ko abasirikare benshi ba FARDC bahaguye, ndetse ngo mayiti nyinshi z'abazalendo zo zahagaragaye ku bwinshi. Amakuru aravuga ko abasirikare 20 b'ingabo za leta ya Kongo aribo baguye ahitwa Cugi, ndetse hafi neza ya Rubaya niho imirwano iri kubera mu birometero nka 32 byonyine ku muhanda route nationale nimero 5. Hari kumvikana ibitero bikaze bishobora no gufata indi ntera bikaba byanakinjira muri Rubaya. Aha Rubaya hamaze iminsi hagerwa amajanja n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa, aho bashaka gukura aka gace mu biganza bya M23. Ibi bikomeje kugaragaza ubukana bw'imirwano ikomeye n'ubundi ikomeje kubura muri no teritwari ya Masisi, ndetse ubwoba ni bwose ku baturage benshi batuye muri ibi bice. Ndetse kugeza ubu ngubu amakuru aranavuga ko nubwo Perezida Tshisekedi akomeje guhatirizwa kujya mu biganiro n'imitwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abanyapolitiki batandukanye, gusa bakomeza kubica amazi. Amakuru aravuga ko Tshisekedi iyi ntambara n'ubundi mu burasirazuba bwa Kongo byitezwe ko ishobora kuza no gufata indi ntera, ikaba noneho ikaba yagirwa nyine, ikaba yashyirwa mu ntambara zikaze Tshisekedi agiye kurwanamo, kuko ni M23 iri kugaragaza ubudasa ku rugamba. Tshisekedi rero uru rugamba rushobora kumuhinduka rukaba rwafata indi ntera kurenza uko bitekereza. Ni nako kandi Ikalemi muri Tanganyika haravugwa deployment ikomeye cyane y'ingabo z'u Burundi ndetse n'indege za Sukhoi, ndetse amakuru menshi cyane aturuka muri bino bice byo muri Kalemi aravuga ko indege z'intambara z'ubwiyahuzi zagaragaye ku bwinshi cyane, utudege dutoya rwose ngo turunze Kalemi. Amakuru aravuga ko tugiye guhita twerekeza Ibaraka nk'uko mbibona hano. Ni igisirikare cy'u Burundi FDNB kandi gikomeje guhura n'akaga gakomeye cyane muri Plaine de Ruzizi ndetse no muri Point Zero, bari kuhicirwa mu buryo bukaze. Ni nyuma y'uko kandi abasirikare barenga 100 b'u Burundi ku munsi w'ejo biciwe muri Point Zero, bigakekwa ko urugamba ruri kubera muri biriya bice na tactique za General Sultan Emmanuel Makenga. Igisirikare cy'u Burundi kikaba kitari bubyihanganire na gato, kuko mbona bari gutegwa ambushi mu buryo bukomeye cyane. Ndakubwira byinshi bitandukanye kandi biri guturuka mu mujyi wa Uvira. Uvira biracyakomeye cyane. Uko ibintu bihagaze rero muri Uvira kugeza ubu ngubu, hari ibimenyetso byinshi byerekana ko nubwo hamaze iminsi hari agahenge, ariko ngo hashobora kuvuka intambara ikomeye cyane, ndetse ishobora gutuma uruhande rw'igisirikare cya leta ndetse n'abafatanyabikorwa babo bahuriye n'akaga gakomeye cyane, kuko amakuru aravuga ko rwose hano Uvira ibintu bitoroshye, ndetse deployment ikaze mu misozi hanamiye muri Uvira, abe muri Plaine de Ruzizi ndetse no mu misozi ikikije uyu mujyi wa Uvira. Ibintu bikomeje kuyoberana mu buryo bukomeye cyane. Ndakubwira ko muri teritwari ya Walikale ho muri Kivu y'Amajyaruguru naho hongeye kuvuka intambara ikomeye cyane yahuje M23 n'igisirikare cya leta ya Kongo ahitwa Kibumba. Hongeye kubura urugamba rukaze, ni nako umutekano ukomeje kuba agaterera nzamba. Ni imirwano yongeye kubura mu ijoro, guhera mu ijoro ryo kuwa 3 rishyira kuwa 4 ku itariki 21 ndetse n'iya 20 hagati y'ingabo za leta bafatanyije n'abazalendo bahanganaga na M23 mu midugudu ya Rungomo ndetse na Keshesha muri Muhanga. Utudije twose duherereye mu gace ka Banansuka muri groupement ya Kisimba muri teritwari ya Walikale. Amakuru aravuga ko urugamba rwahabereye ntabwo ruza kuba rworoshye. Imirwano yongeye gusatira mu gace ka Rubaya gaherereye muri teritwari ya Masisi ho muri Kivu y'Amajyaruguru. Aha Rubaya nkwibutsa ko ariho hacukurwa 70% bya korota yose icuruzwa ku isi muri rusange, yose iva hano ku butaka bwa Kongo muri teritwari ya Masisi. Bityo rero imirwano iri kubera muri ibi bice iri gusatira neza bikomeye cyane aka gace kiganjemo amabuye
y'agaciro. Kuwa gatanu ku itariki 22 Gicurasi ku munsi w'ejo nibwo imirwano yakajije umurego ndetse yongera gutangira hagati y'ingabo za leta ya Kongo bashyigikiwe n'inyeshyamba z'abazalendo barwana na M23 muri groupement zitandukanye muri teritwari ya Masisi. Ni imirwano bivugwa ko yatangira yitwa Cugi kuri axe ya Kinigi ku musozi muremure wa Kinigi Kavuta muri groupement ya Kibabi byibura mu birometero bigera kuri 30 uvuye muri Rubaya. Ni imirwano kandi iri kuvugwa kuri axe ya Kashovu ndetse n'Amahija na Nzingati ndetse n'Amayuwana nk'uko amakuru atugeraho bivuga. Ibitangazamakuru bitandukanye biravuga ko urusaku rw'intwaro ziremereye cyane n'izoroheje ariko ruri kumvikana muri ibi bice. Nyuma y'ibi bitero kandi byagabye na FARDC ndetse n'abazalendo, abaturage b'ibihugu byombi, abaturage ibihumbi murambabarira, abaturage ibihumbi n'ibihumbi bahitanywe n'ibi bisasu ndetse amakuru aravuga ko inzu zabo zatwitswe, imiryango myinshi yarahunze yerekeza byibuze hari ituze, dore ko urugamba ruri kubera muri no teritwari ya Masisi rushobora kuba rwafata indi ntera mu gihe cya vuba, kuko n'ubundi Lieutenant General Pacifique Masunzu uyu ni umuyobozi w'urugamba ku ruhande rw'ingabo za leta rwa Sokola ya mbere ndetse n'iya kabiri, yavuze ko agiye kohereza izindi ndege za Sukhoi 25 zikaza kurasa ibisasu bikomeye cyane muri ibice byo mu Masisi ndetse no mu bice byo muri Walikale. M23 ni nyuma kandi ko yari imaze gufata agace ka Kinigi ndetse n'agace ka Kaniro. FARDC isigara igenzura Katoyi centre gusa. Amakuru aturuka muri ibice nk'uko bitangazwa n'imiryango itegamiye kuri leta aravuga ko byibuze guhera ku mugoroba kuwa kane aribwo abarwanya ba 23 bagenzuraga agace kitwa Kakasake ndetse na Kinigi. FARDC yigambaga gufata ndetse agace ka Kaniro. Nyuma y'umunsi umwe imirwano ikomeye M23 yongeye kuyisubiza. Ku ruhande rumwe kandi biravugwa ko FARDC n'abafatanyabikorwa babo biganjemo abazalendo bigaruye agace ka Katoyi centre ndetse n'umudugudu hakikije Waluke ndetse na Kasenyi. Ibi bibaharurira amayira yo kuba bari kureba mu birometero bigera kuri 30 byonyine werekeza Rubaya. Nyuma y'iki gitero cya gisirikare abaturage babarirwa mu bihumbi n'ibihumbi bahunze, ariko benshi imirwano yabereye muri axe zitandukanye yatumye bakuka imitima, bavuga ko nubwo bahunze gusa batazi neza iby'uru rugamba ndetse batarusobanukiwe neza, dore ko n'urugamba ruri kubera muri Kivu y'Epfo narwo ruri guteza ubwoba bukomeye cyane, ndetse iyi Kivu y'Amajyaruguru n'Iyepfo ngo bishobora kuba bigiye kuba umuyonga mu gihe cya vuba kubera urugamba ruri kuhabera. Ndetse imirwano ikomeye cyane iri kubera muri Masisi yanateje umwiryane ukomeye cyane mu basirikare, kuko ntago bari gukonektana neza ku rugamba, ndetse amakuru aravuga ko ibyombo byabo ngo M23 yamaze gukuraho sinyare. Ibiri kugaragaza nyine ubukana bw'iyi mirwano iri kubera ku butaka bw'uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Reka munyemerere nerekeze Rabat mu gihugu cya Morocco. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yajyaniye Mohamed wa kane ubutumwa bwa Perezida Paul Kagame. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yajyanye Rabat muri Maroc ubutumwa bwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yageneye umwami wa Morocco. Nduhungirehe ari muri iki gihugu cya Morocco mu majyaruguru ya Afurika, aho yitabiriye inama ya kabiri y'abaminisitiri y'ibikorwa byo kubungabunga amahoro mu bihugu bikoresha Igifaransa, aho kuwa kane ku itariki 21 Gicurasi yahahuriye i Rabat muri Maroc na mugenzi wa Maroc yitwa Nasser Bouriti. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko ibiganiro byabo byombi byibanze ku mubano ukomeye cyane usanzwe hagati y'u Rwanda na Maroc, bashima ubushuti n'ikizere biranga Perezida Paul Kagame n'umwami wa kane wa Maroc, banashimira ubushake bwo gukomeza guteza imbere ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Abakuru ba diplomasi bombi kandi bagaragaje ko umubano wa Kigali na Rabat ukomeje gutera imbere cyane cyane mu nzego zirimo umutekano, amahugurwa n'iterambere rirambye, ndetse banarebera hamwe uburyo bwo kwagura no mu zindi nzego z'ingenzi. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko ibiganiro byabo byanagarutse ku bibazo byo mu rwego rw'akarere ndetse n'isi bifitiye inyungu ibihugu byombi. Urubuga rwa Morocco World News nirwo rwasubiyemo rugira ruti
twaganiriye ku mubano hagati y'ibihugu byacu byombi mu buryo bwo gushimangira binyuze mu nama y'ibikorwa bya diplomasi mu mezi ari imbere. Ati tuzanaganira ku bibazo byo ku rwego rw'akarere n'isi muri rusange, ariko tuzaganira ibyiganje mu byateza imbere ibihugu byombi. Akomeza avuga ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'umwami wa Morocco bafite ubushake buhamye cyane byo gukomeza guteza inyungu muri Afurika ndetse no ku mugabane wa Afurika muri rusange. Morocco n'u Rwanda bisanzwe bifitanye umubano umaze imyaka myinshi, gusa warushijeho gukomera nyuma y'uruzinduko rw'amateka umwami Mohamed wa Morocco yagiriye i Kigali muri 2016. Uruzinduko rwabaye intangiriro y'ubufatanye bwagutse hagati y'ibihugu byombi. Ibi byanakomeje kuba intandaro yo gukorana mu nzego zirimo ubuhinzi, ubucuruzi, diplomasi ndetse no gushakira hamwe ibisubizo by'ibibazo bya Afurika bibangamiye uyu mugabane. Perezida Paul Kagame nawe aheruka kugirira uruzinduko muri Morocco muri Kamena 2016, aho yaganiriye na Mohamed wa kane wa Morocco ndetse anamubwira amagambo akomeye cyane y'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi, aho yanamuhaye umudari w'icyubahiro wo ku rwego rwo hejuru muri icyo gihugu uzwi nka Grand Collar of Winsam Al Mohammed. Kugeza ubu rero igihugu cy'u Rwanda na Morocco ni ibihugu bibanye neza by'ibishuti. U Rwanda kandi nkiri ku makuru afitanye ahuriye n'u Rwanda, u Rwanda rwamaze gutangaza ko rwamaze gufunga umupaka, ariko iyo si inkuru kuko u Rwanda rumaze iminsi rubitangaje, ariko rwasohoye irindi tangazo rikomeye ruvuga ko nta munyamahanga wemerewe kwinjira ku butaka bw'u Rwanda avuye ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Leta y'u Rwanda yatangaje ko yashyizeho ingamba zikomeye cyane zo kurinda icyorezo cya Ebola gikomeje kugaragara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zirimo kubuza abanyamahanga bamwe kwinjira ku butaka bw'u Rwanda. Ibi byatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima ku itariki 22, aho yasobanuye ko nta murwayi wa Ebola uraboneka ku butaka bw'u Rwanda, ariko hakomeje kugenzurwa uburyo bwo gukumira iki cyorezo mbere y'uko cyinjira mu gihugu cy'u Rwanda. Nk'uko byatangajwe n'abanyamahanga bose bagiye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo cyangwa banyuze mu minsi 30 ishize mbere yo kugera mu Rwanda ntibazamererwa kwinjira mu gihugu. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko iki cyemezo kigamije kurinda ubuzima bw'abaturage no kongera ubushobozi bw'igihugu no gukumira no gutahura hakiri kare indwara z'ibyorezo. Ku rundi ruhande, abanyamahanga ndetse n'abanyarwanda bafite ibyangombwa bemerera gutura mu Rwanda bo bazakomeza kwakirwa, ariko abazaba bavuye muri Kongo cyangwa banyuze bazajya bashyirwa mu kato nk'uko biteganywa n'amabwiriza y'ubuzima. Itangazo rikomeza rivuga ko ibikorwa byose bikomeje nk'ibisanzwe hirya no hino mu gihugu, harimo ubucuruzi, ubukerarugendo, inama n'ingendo ndetse no mu gihugu imbere. Ibi bishimangira ko igihugu gifite umutekano ndetse cyiteguye guhangana n'ingaruka zose z'iki cyorezo cya Ebola. Abaturage bo basabwe gukomeza kugira isuku no gukurikiza amabwiriza atangwa n'inzego z'ubuzima, mu gihe abafite amakuru cyangwa ibimenyetso bikekwa ko basabwe guhangana na nimero za RBC, guhamagara nimero za RBC zirimo 114 cyangwa 912 bizabafasha kumenya neza amakuru ndetse n'uburyo bakwirinda iki cyorezo cya Ebola. U Rwanda si rwo rwafunze umupaka kuko n'igihugu cya Uganda cyahisemo gufunga umupaka ubahuza n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Guverinoma ya Uganda yatangaje ko yamaze gufunga umupaka ubahuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse bafata izindi ngamba zikomeye cyane ku mipaka ibahuza nk'ibihugu byombi mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya Ebola gikomeje guhitana abantu benshi muri Kongo. Izi ngamba zije nyuma y'uko u Rwanda narwo rufashe iki cyemezo twabigarutseho. Minisiteri y'Ubuzima ya Uganda yavuze ko iki gihugu cyamaze kwakira abantu 2 baturutse muri Kongo basanganywe Ebola. Umwe muri bo ari kwitabwaho ndetse abandi 127 bahuye nawe bose bahise bashyirwa mu kato kugira ngo bakurikiranwe. Uganda yavuze ko guhagarika ingendo z'indege no gukaza igenzura ku mipaka ari imwe mu ngamba zo gukumira iki cyorezo ko cyakwirakwira imbere mu gihugu, cyane cyane harimo urujya n'uruza rwinshi hagati ya Kongo ndetse n'abanya-Uganda.
Perezida Yoweri Kaguta Museveni aheruka gutangaza ko Ebola yoroshye kuyikumira ugereranyije na COVID-19 kuko yahindura byinshi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko iki cyemezo cya Ebola gishobora gukumirwa muri iki gihugu rero cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ebola imaze guhitana abantu 160 mu gihe abarenga 600 bamaze kucyandura nk'uko byatangajwe na minisiteri, nk'uko byatangajwe n'ikigo cy'ubuzima. Mpere kuri Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yirukanye abakozi 300 ba RCS barimo n'abofisiye. Urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora RCS rwatangaje ko Perezida Paul Kagame yirukanye abakozi 296 barimo n'abo mu rwego rwa ofisiye. RCS mu itangazo yasohoye yavuze ko mu birukanwe harimo abofisiye bakuru 6 ndetse n'abofisiye bato 13 ndetse n'abasuza ofisiye baba wada 277. Urwego rwavuze ko kandi hari abofisiye bakuru bato 5 basubijwe mu buzima busanzwe. Muri izi mpinduka kandi Perezida Paul Kagame yemeye kuzamura mu ntera abakozi 742 ba RCS bakoze neza inshingano zabo. Muri aba bofisiye bakuru bazamuwe mu ntera harimo abari barimo bafite ipeti rya Superintendent 46 bahise bazamurwa bahabwa ipeti rya Senior Superintendent. Mu cyiciro cy'abofisiye bato ba Chief Inspector 37 bahawe ipeti rya Superintendent, ba Inspector 18 bahabwa ipeti rya Chief Inspector, naho Assistant Inspector bagera ku 10 bahawe ipeti rya Inspector. Kugeza ubu muri aba basuza ofisiye baba wada ba Senior Sergeant 188 bahawe ipeti rya Chief Sergeant, naho ba Sergeant 67 bahabwa ipeti rya Senior Sergeant, ba Koporo 48 bahawe ipeti rya Sergeant, naho ba wada 328 bahabwa ipeti rya Koporo. Izi mpinduka zakozwe muri RCS zanasize hashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru bamwe mu bakozi b'uru rwego barimo n'aba Assistant Commission barimo Moses Ntawiheba, Senior Superintendent ndetse na Christine Aloisi Gakuba, Superintendent Josephine Nyirantezirayo hamwe n'abandi basuza ofisiye bagera kuri 22. Reka munyemerere mve kuri iyo page nerekeza mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 yavuze ku byuko yaba yambuye uduce tugera ku 8 n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Umutwe wa M23 wanyumuje amakuru yatangajwe n'ibinyamakuru bitandukanye bibogamira ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bavuga ko ingabo za M23 zaba zambuye uduce tugera ku 8 muri teritwari ya Masisi nk'uko ingabo za leta ya Kinshasa zabitangaje ndetse na guverinoma ya Kinshasa. Wa gatanu nibwo ikinyamakuru Actualité CD dukesha inkuru cyongeye gutangaza ko leta ya Kinshasa yatakaje uduce tugera ku 8 ndetse badusiga mu maboko ya M23 ariko baza kutwisubiza. Ariko amakuru y'ibinyoma yagiye hanze ku itariki 21 bavuga ko utu duce twasubiye mu maboko ya FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo barimo abazalendo. Mbere yuko itangazamakuru n'ibindi byegereye leta ya Kinshasa birimo abayobozi batandukanye bari bavuze ko M23 yatakaje utu duce twose turimo Kinigi n'uduce twose tuhegereye muri teritwari ya Masisi, ndetse bavuga ko ingabo za FARDC ngo ziri gukataza zerekeza Rubaya. Aya makuru ni ibinyoma bikomeye. Biravugwa ko guverineri wungirije w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Ngarambe Manzi Wili abinyujije ku rubuga rwa X yahoze yitwa Twitter yatangaje ko kuba M23 ngo yatakaje uduce ngo ni amakuru y'ibihuha. Ati mwaduteye mwishyize hamwe ariko muzatana mufite ubwoba. Ati inzozi zanyu zapfuye. Ati kandi twebwe icyo dushaka no gukomeza kurinda no gushaka amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Kuri ubu amakuru avuga ko kugeza ubu mu masaha ya nyuma yo kuwa gatanu nibwo M23 yakomeje kugenzura uduce twa Kinigi ndetse na Kibabi. Ibi bitandukanye n'ibyavugwaga na leta ya Kinshasa, ndetse M23 ikomeje kugenzura ibice byose byegereye Rubaya. Kugeza ubu Rubaya mu birometero 30 niho imirwano iri kubera, gusa M23 nayo uduce twinshi twegereye Rubaya iradufite. Uduce tumwe tugera kuri 3 tutarabasha kumenya amazina nitwa FARDC ikirimo magingo aya. Imirwano iri kubera hano muri Masisi
neza iby'iyi raporo barebe ko ingabo z'u Rwanda bakongera kuyihereza izindi nkunga cyangwa se bakaba banayihagarika burundu, ariko u Rwanda rwo ruraguma muri Mozambique bidasubirwaho, kuko ibihugu 27 bigize European Union nibyo bigiye guterana. Rero mu butumwa Minisitiri Olivier Nduhungirehe ambasaderi yanditse anyujije ku rubuga rwa X yahoze yitwa Twitter, yavuze ko rero ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda RDF bwatanze umusaruro ufatika ku buryo igihugu cya Mozambique cyanahisemo kubushyigikira bundi bushya. Muri 2021 indibwo inzego z'umutekano z'u Rwanda zagiye Cabo Delgado mu butumwa ndetse mu butumire bwa guverinoma ya Mozambique mu myaka irenga 5 irashize. Ubu butumwa bwagenze neza, amahoro n'ituze byaragarutse, imiryango yasubiye mu ngo zabo, abana basubiye ku mashuri, ibikorwa by'ubucuruzi byongeye gufungura, igisirikare cya Mozambique cyaratojwe kandi biracyakomeje, ndetse ibigo by'abanyamerika n'abanyaburayi byabashije gusubukura mu ituze ishoramari ryabo rya miliyari 50 z'amadolari y'Amerika rya gaze muri iki gihugu, muri iyi ntara ya Cabo Delgado. Yakomeje avuga ko rero muri icyo gihe inzego z'umutekano z'u Rwanda zahawe ubufasha bw'amafaranga buturutse mu kigo cy'Uburayi gitera inkunga ibikorwa byo kugarura amahoro EPF, agize umugabane muto w'ibyo u Rwanda rukoresha byose muri Mozambique ndetse n'ishoramari rya European Union muri Cabo Delgado. Minisitiri Olivier Nduhungirehe yakomeje avuga ko nubwo ubutumwa bwatanze umusaruro, ariko European Union yahisemo kubugirira igikoresho cya politike kubera impamvu zitandukanye. Mu buryo bubabaje cyane, ati twabonye ubwo busabe kugera ubu buri muri guverinoma y'u Rwanda kuri European Union bwakiranywe gushidikanya ndetse bugirirwa igikoresho cya politike. Ati n'ibihugu bimwe byo muri European Union birimo bibiri byadukolonije. Ubufasha rero bw'ingenzi dutanga ku baturage bagenzi bacu bo muri Mozambique, ati buhindurwa iturufu yo kunenga ndetse no gufatira ibihano u Rwanda, ndetse butesha agaciro u Rwanda ibyo twagejeje kuri iki gihugu cya Mozambique. Avuga ko rero nyuma yo kubona aya mananiza y'abanyaburayi, u Rwanda na Mozambique byarahuye biraganira, nyine bifata umwanzuro w'uko igihugu cya Mozambique kizatanga ibishoboka byose kugira ngo ubu butumwa bugerweho, nk'uko mbona bikubiye mu itangazo. Ingabo z'u Rwanda rero zagiye muri Cabo Delgado muri 2021 muri Nyakanga, hashingiwe ku busabe bwa leta ya Mozambique yifuje ko u Rwanda rwafasha iki gihugu cya Mozambique mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba byari Yego, reka noneho mpindure page nerekeze mu makuru yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku kibuga cy'imirwano ndetse no ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Ibyo bari kuvugwa biri kuvugwa nyine, leta ya Kongo iri kwifashisha Ebola nk'intwari ikomeye cyane yo kwisubiza umujyi wa Goma. Ubutumwa bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwatangiye kwifashisha icyorezo cya Ebola cyagaragaye bwa mbere mu mujyi wa Buni mu ntara ya Ituri nk'intwari ikomeye cyane yo kwisubiza umujyi wa Goma umaze umwaka urenga uri kugenzurwa n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo 23 ku itariki ya 18 Gicurasi 2026 nibwo Minisiteri y'Ubuzima muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko kugeza uwo munsi abantu 131 bo muri Buni mu ntara ya Ituri bari bamaze kwicwa n'icyorezo cya Ebola, abarenga 510 bikekwa ko banduye iki cyorezo. AFSM 23 yasobanuye ko umuntu umwe ku itariki ya 17 Gicurasi ari we wari umaze kugaragara nyine ho ubwandu mu mujyi wa Goma. Reka munyemere nerekeze ku kibuga cy'imirwano ndetse n'ibyatangajwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko reka mbere ibyo mperaho mbere yuko mbabwira imirwano ikomeye yongeye kubura mu Minembwe. Ndayishimiye Evariste yirukanye umusirikare ukomeye cyane kubera inkwavu. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yirukanye Lieutenant Colonel Iri Leonidas Nibigira, wari umuyobozi w'ikigo cya leta gishinzwe ibikorwa by'inyubako Abuha, nyuma y'uruzinduko yakoreye
nyuma y'uruzinduko yakoreye aho nyine ahari hari kubakwa umushinga wakoraga wari ugamije nyine korora izi nkwavu mu karere ka Karusi mu ntara ya Gitega, agasanga ibikorwa bidahuye n'amafaranga amaze gutangwa. Uyu munsi Perezida Evariste Ndayishimiye yongeye rero gusura uyu mushinga, abona nta cyagezweho, nyamara Uburundi bwaratanze muri uyu mushinga miliyari nyinshi cyane zigera kuri 2 z'amadolari z'amarundi. N'ibyo rero mu Burundi. Reka munyemerere ubwo nerekeze ku kibuga cy'urugamba, ku kibuga cy'imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'andi makuru yose muri Kivu y'Epfo n'iya ruguru.